Kwa hivyo shida hii ni kubwa na tunajaribu kiasi ile tunaweza. Wale wamekuwa makao zao zimeharibika na chakula yao zimeharibiwa, tumeweza kuwapatia chakula na tunaendelea na hiyo mpango. Sehemu ile hatukufikia bado, tutajaribu kuwafikia. Kuna sehemu zingine hatuwezi kuwafikia kwa sababu barabara haziko. El-nino ya kwanza ile ilikuja yenye tuliona iko na madhara yake kwa sababu wakati barabara haikuwa lami, barabara ilikatika, chakula pia ilikosekana, mali pia kucha zilitoka kwa sababu ya maji mengi. Usiku na mchana mvua ilikuwa inanyesha, hata kuna vile mtafanya kazi, maharage ikaribika kwa shamba, mahindi ikiwa imemea, ile nyingine inataka kukauka, nyingine tena hiyo tu inaanza kumea tena kwa nini. Kwa sasa serikali inafanya hivyo, lakini vile nimetangaza wakati ule, County Assembly of Marsabit pia inajiandaa kujadiliana juu ya ile msaada tunaweza kusaidia watu wetu kuangalia through supplementary budget. Unajua wakati ya mvua kama hiyo ikinyesha, ikileta maji, hata mgonjwa inaweza kuwa mingi. Na hata hiyo watu waangalie ili wasi, hata kama ni wanyama watakunywa maji, wasipatie tu wakunywa maji kila pahali. Lazima waangalie ni ile pahali ambao unajua at least sio ile maji imetoka pahali nyingine imekuja kusanyika pahali moja ndio sasa wewe unapeleka mfuko yako huko. Wengine ile maji imebeba mgonjwa kutoka sehemu nyingine ameleta hapa, wewe unaenda kupatia mali yako. Familia imeadhiriwa, nyumba zimeharibiwa, chakula, bidhaa yao, lakini water inspectors wetu wakituma ripoti na bado inaendelea. So hatuwezi kusema kwa sasa, kwa sababu hata jana usiku kuna sehemu zingine imenyesha zaidi, right? Na hata saa hii mnaona vile tuko hapa saa hii naweza kunyesha anytime. So ikikoma tu kidogo ndio tunaweza kusema in total, but all those areas I've mentioned and a few others I've not listed here are all affected.